Qabel norqod fil-għaxija sibieti ġrubija x'nagħmel bihom tliet xewqat hija dik il-mistoqsija. Dow ix-xewqa l-ugwaljanza hemm tispiċċa l-injoranza opportunità inqas ikollna inqas li tuwas l-egoizmu nneħħu ħadd ma jiqbal badi l-ġuħ intajru l-emi preferenzi u jispanixxu l-inġustizzi. Immaġinaw kemm id-dinja tkun aħjar. Tliet xewqat tibidlu dinja tip biex tużhom sew mhux palazzi jew rikkezzi u l-qiegħda ħwejjeġ materjali kieku tajjeb kieku nistara biex realtà naf li forsi ftit diffiċli imma żgur mhux impossibbli. Immaġinaw kemm id-dinja tkun aħjar. Min jaf kieku fatu bajja u xew oħra tieħu l-ħajja dik pjaneta tkun mimlija b'paċi dinja. Tliet xewqat tibidlu dinja trid titsir biex tużhom sew mhux palazzi jew rikkezzi u l-qiegħda ħwejjeġ materjali kieku tajjeb kieku nistala biex realtà naf li forsi ftit diffiċli imma żgur mhux impossibbli. Immaġinaw kemm id-dinja tkun aħjar. Xewqa waħda biss fadal nagħmel sibt fil-libertà l-ugwaljanza u l-paċi tiġi faċli. Tliet xewqat li bidlu dinja trid titsib biex tużhom sew mhux palazzi jew rikkezzi u l-qiegħda ħwejjeġ materjali kieku tajjeb kieku nistala biex realtà naf li forsi ftit diffiċli imma żgur mhux impossibbli. Immaġinaw kemm id-dinja tkun aħjar. Kollox jista' jinbet minn ħolma jekk nibdew minn ftit ma jibqgħux xewqat immaġinarji imma jkunu rivoluzzjonarji. Grazzi. Sezzjoni B ħanibda bil-lingwa Maltija. Fit-tielet post insibu lil Emma Kurmi.